Ala 13 aprily 2024 no sembandraona tampoka teo lay masoandroko. Iskonety ny vidiny izany fofonagny izany de mbola teto ankilako fognanao zay zanako nefa Zagnahary araiky fo no mametra ny andro mpiainagna eto an-tany. Indrisimanty malahelo mafsaho mitomagny tsy ayapanginy matsiaro anao aho ataoko akory mony agnadigno anao efa zatra ngotingoty kelinao sa zanako. Raha ranomasy no nampiverina anao efa nipoty anao zay asa nagnino loatra raha io nesorinao tamiko tampoka teo ilamena kinyaiko mamiko tegna tsy foko ilay tsokana keliko igny manaiky se fandaharanao ao nefa marary loatra efa izay ny lalagny tondranao ny fiaignako ka tsy afa-manotra. Malahelo mafsaho mitomagny tsy ayapanginy matsiaro anao aho ataoko akory mony agnadigno anao efa zatra ngotingoty kelinao sa zanako. Mafy tegna tsy zaka nahitanao miala aigny teo an-trodroko nikikika mafy anao nijery ny andro ambony aefa hitanao ianjely angalanao ametrakanao eo ankavanany ray inoko fefafaly anao agny izay mitazagna ny dada sy mamy lasy anao tsy hoe tsy tamagna fa nantsony ray kaly tsy voatany ndray androany sika antenako mbola iaona ho avy izao rehefa tonga ilay fotoana. Raha ny tokony ho izy dia ny zanaka no mandevina ray aman-dreny nefa indrisy isaorana ianareo havana namana sy ireo olona mankahery za jiaby mialatsiny amin'izay tsy voatanisa no ny hafenondranomaso be.